BJP की MLA Paolinlal Haokip disqualify तौनबो वकत ट्रेस चिन मेनबा लौखलकपा थौरांगनी Paolinlal थादौ अमसुंग मैतै फुरुप की लुसिंगबा अनिने भारतीय जनता पार्टी BJP की MLA Paolinlal Haokip disqualify तौगदबनी हाइन इंडिया की प्रेसिडेंट वकत की गवर्नर की खुतांग पिसन की वकत चे अदुगी मतुंग इना साइकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA ओरिबा Paolinlal Haokip हाइरबा मियो से इंडिया की सिटीजन नते एनी कुकी ट्राइब हाइरबा महाकी फुरुप असिसु कुमचा लिसिंगम सांपन हुमजागा मरीदम हाकना पोखिबा मतमदा स्टेट की शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट याउदे हैरी थादौ सिविल सोसाइटी लुसिंगबा टी माइकल हाउकिप अमदि पीपल्स एलायंस फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की एम बॉबी मैतैना फाइल तौखिबा एफिडेविट अनि मतुंग इन्ना मणिपुर दा हौजिक थोकलिबा कंगलुप की इरांग असि Paolinlal Haokip खुजिल थौरांग तौरगा थोखनखिबनी हाइना मराल सिरी अमरोमदा MLA Paolinlal Haokip ना हाइकि मदुदि थादौ अमदि मैतै फुरुप की एक्टिविस्ट अनि ना महापु डिस्क्वालिफाई तौनबो वकललिबसि मतम सानु कुकी फुरुप की वांगांग दुना लापमियो एमबु चिन मेनबो होनबनि थादौ ट्राइब की लुसिंगबा टी माइकल लमजथांग Haokip 33 अमदि मैतै फुरुप की मयांग दंबम बॉबी मैतै सही निपुनि थोइना मणिपुर की गवर्नर AK बरादा पिसन किबा लमाई हुमफुगा हुमदोय पानबा एफिडेविट यावरिबो वर्ल्ड सिंगफम यावदबं हक्तनी एफिडेविट अदु दमपुंग इन पल्लिबो वफम दे साइकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन की MLA ओरिबा Paolinlal Haokip हाइरबा मियो सि इंडिया की सिटीजन नते हाइबसनि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इन लाइबाक असि की सिटीजन नतबा मियो अमना मिखलदा मिरेप ओइदुना MLA ओइबा यादे हारि Paolinlal Haokip हाइरबा मियो असि एनी कुकी ट्राइब के मेंबर नि कुमजा 2003 दा एनी कुकी ट्राइब मणिपुर की शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट हनखिबनी Paolinlal Haokip यावनो कुकी जो फुरुप की MLA तारा न कुकी सिंगना तो खाइबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा डिमांड तौदना लाखिबनी हाइरिबा MLA तारा अदुगी मनुंगदा MLA टी तरेती लेंगाक पाइरिबा BJP की टिकेट मिखल माइ पागलखिबनी थादौ अमसुंग मैतै की लुसिंगबा अनि न पिसन खिबा एफिडेविट ता Paolinlal Haokip ना साइकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मिरेप ओइखिबा मतमदा महक की पोकपगी तारिख कुमजा लिसिंगम सांपन हुमजागा मरी की जुन तक कुन हुमदोइनी हाइने पल्ली अमसुंग पोकनफम दमदम दा चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की गांगपुइजांग विलेज नि हाइने पल्ली हाइरिबा मियो एसि कुमजा लिसिंगम सांपन मौदागा निथोइदगी भोट हाथाबा यारगलबनी अदुबो कुमजा 2021 दा हान बोइना वोटर लिस्ट मिंगचनकी मतमनु तम हाकि सही निफुगा तरुक सुरे ओलक पर चाहिदा महकना साइकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन द BJP की मिरेप ओइना मिखल थेंगना कि हाइबो वाफम सु एफिडेविट अदु दमयक सिंगना पल्ले थोइदोक हेन तंगना पुकनिंग सिंगसिनिंगाई ओइरिबो वाफम दि मसाइ की सही निफुगा तरुक सुरबो Paolinlal Haokip की मसा नुपी ग सही निफुगा निथोइ सुरे हाइना रेकॉर्ड तोरम थेंगनरिबसिनि हाइरि कुमजा 2021 2022 दा मसाइ की सही निफुगा तरुक सुरबो मतमदा हान ओइना वोटर लिस्ट मिंगचन खिबा Paolinlal Haokip ना ममांगी सही सिंग द वोटर लिस्ट सनखिदबगी मरम करिगिनो हाइबो वाफम सु एफिडेविट अदु द मेक सिंगना पल्ले एफिडेविट अदुन हाइ Paolinlal Haokip ना असम गुम्पा अतोप स्टेट अमदगी हुंगलकलगा मणिपुर की वोटर लिस्ट नौना मिंगसन खिबा नते हाइना मयक सिंगना खंगले माइकल लमजथांग Haokip अमसुंग मैतै फुरुप का मरी लेनबा थादौ ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन सिंगना हाइरबदी कुमजा 2003 दे एनी कुकी ट्राइब पु मणिपुर की शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चलहनखिबना मरम ओइरगा मणिपुर दा हौजिक थोकलिबो वाथुक असि थोखलकपनि हाइबसिनि ZUF अमदी IM खुथोकनखिबा यानिंगदबो फोंदोरकली नोने अमदी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हंतक जेलारुंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF अमदी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइसाक मुइबा एनएनसेन IM की मरकत खुथोकनखिबगी थौंग अदुबु जेलारुंग इनपुई कम्युनिटी की एपेक्स बॉडी ओइरिबा जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल मणिपुर नाकन मुंगदी यानिंगदबो फोंदोरकली काउंसिल असिना थादोरक चेरोल अमन हाइ मी ताबु खुंगंसिंग दनकल अनि खुथोकनारपुना मिस्टर मियाम दा साउना मिपाइबो पोखले sapmanaba furup amagi tongan tongan balup ani na matau asumna thengkhang kaya rat खुथोकनारपसि निंगबा काइनिंगाइनि इंडिया गवर्नमेंट गा सेसफायर एग्रीमेंट खुयक पिना दुना लाइरिबा दुप अनि ना मतुंग तारकपदा असिगुम्बा थौदोकसिंग थोहनदना बहोनबियु मिचम मियाम बुमि पाइबा पुखनबा याबा मोंगद ई नाइ ताबगी थौदोक थोखनबगी मोहरता निंगथिन वरी सानरगा नकल अनि यासिनबा पुरकनबा होनबियु हाइना सु चेरोल असिना फोंदोरकले पुलिस कमांडो अनि हाटकिबगी केसता सेनबा थांगमिलेन माते बेल पिरगनी कुमजा 2024 की जनवरी द तेंगलोपल डिस्ट्रिक्ट की मोरेदा मणिपुर पुलिस कमांडो अनि हाटकिबगी थौदोक हथेंगना चेनबनी हाइबा कुकी इनपी मणिपुर की स्पोक्सपर्सन थांगमिलेन माते गवाहाटी हाई कोर्ट न बेल पिक्रे पुलिस कमांडो अनि हाटकिबगी मराल द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ना थांगमिलेन माते की मतकता अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की मखादा केस अम रजिस्टर तौखिबनी हौखिबा सगुल से नुमित जस्टिस माइकल जोथांग खुमा अमदी जस्टिस अंजाम मुनि कलिता की बेंच ना की मरुदी कुमजा 2024 की जनवरी तारा तरेता तेंगलोपल डिस्ट्रिक्ट की मोरे बाजार मरकता पुलिस पर्सन अनि हाटकिबगी मतंगदा NIA ना तोंगान तोंगान बे FIR अनि रजिस्टर तौब थेंगनरे चपमानबा थौदोक अमदा तोंगान तोंगान बे FIR अनि रजिस्टर तौबगा लोइना केस अनि मक्की मरी लेना थांगमिलेन माते फाखी वाइकोम रोहित कौवा मितै फुरुक की मियो अमसु केस असिता सेनै हाइरि थांगमिलेन माते बु बेल पिर दुनुंगा गुवाहाटी हाई कोर्ट ना हाइकी NIA की
FIR da Waikom Rohit ki ming yaude sakhangdaba Kuki militant singna haiba natana Thadokkadoure Chennaba miyo singi ming hakthengna na pande hairi Manipur da afaspa thambagi thataruk sangdokre Manipur da hauzik oirekliba law and order rifiba miyenglaga Union Home Ministry na police station tarapum doina konba mafam natana Manipur gi mafam pumnamakta thamba Armed Forces Special Power Act afaspa gi matam thataruk sangdokre Union Home Ministry na thokiba notification amaki matung in October 1 dagi hauraga thataruk makha sangthana afaspa satna lagani disturb area states ki makha da afaspa satna haliba mafam singi marungda Imphal lamphel singchamai pachoi wangoi hangang irengbung Thawal Nambol amasung Kakching yauna kumja 2023 ki May 3 gi kanglop ki hana sunaba thoraktuna Manipur da miyoi 206 hena sigraba matungda N Biren Singhana Chief Minister from Thadokkibadagi Manipur da February 13 dagi President Runcharai dona nakibani kumja 2004 dagi 2022 fawbada Imphal municipality area yaudana Manipuri mafam pumnamakta disturb area ni haina lauthuki kumja 2022 gi April thada Manipur lengangna Imphal West District ki police station taret Imphal East District ki police station mari loina na Thawal Bisnupur Kakching amadi Jiribam district ki police station amamom na konmo sing the disturb area states lautokibani kumja 2024 ki October thada Manipur lengak na police station tarak mapan na konmo pum natana state asigi mafam pum na makta amuk handa afaspasan hanki state asida hojik weriba phibam yenglaga home ministry na afaspa gi matam sangdu halak pani hairi Fagat laba miyai kaba sinjak sing mai thaduna manghan kre Manipuri Police Department na tongan from the fagalak pamai kaba Nisa sing kilogram sahung kuntragani thoi ga gram sanipan mai thaduna manghan kre Sis common biomedical waste treatment facility da mai kaba drug sing mai thabagi thorunga mari na DGP Rajib Singh hana pawmi sing dai ki yumno na state sing paw paw na mai kaba drug phabagi thabuk khumang Sausin Hanaba Honari, Nasi Mai Thaduna Mankan Kraw Mai Kaba Nisasing Manunda powder kilogram, Taruk, sugar kilogram, Marfuka Taru, Guli kilogram, Kungani Toy, Haisba poaching as Pawki, Tauramga Marina, DGP Haki, Prime Minister Narendra Modi Amati, Home Ministry Amit Sabagi meeting Makada Matam Karakan Irangna, Maram Orga meeting Sangam Josu, Mai Kaba Nisasing Pabgi Tabuk Akan Bamunda. Paikat pahore state asigi tongan with district da mai ka bagi akhanaba thorang lokatli assembly da ngagi machinak har leiba da lupa crore target ka lakh humja kana thoisi na kre haina wathok thorakle logi matung ina thigalaga maral leiba khudimak chairak phanglagani speaker Manipur Legislative Assembly na ngagi machinjak amasung har leiba da lupa crore target ka lakh humja kana thoisi na kre haibagi wathok ama thorakle hiramasigi matang da India Today gi paw amana hai Haokip July ani dagi kungani pan fawda assembly da lupa crore ani ga lakh marfugani pan gi ngagi machinjak laiki hairi ba matam asigi manung da phumdi yauna har leiba da lupa crore mari ga lakh marfuga manga season ki haina maral sirakli wathok asida speaker budi maming palakhi de aduba Manipur Legislative Assembly gi speaker ri thodok adu thijalaba tungda maral leiramba thoklabadi logi matung ina adumak charak phangjagani haina sengdorakli Hiramasigi matang the news reporters na maral sira dun hai ngagi masinjak amasung har laikibagani haiba invoice 152 thengnare haiba invoicing adu lai pambi laina balupa crore ahum thakna baising leiba da lupa crore aniga lakh humdra stationery item leiba da lupa crore lakh aniga lising crore aniga lakh nifu committee gi meeting pangthok pada lupa crore amaga lakh maudra amasung refreshment leiba da lupa crore amaga lakh humdra ga mathoi sizna ki haina palli masigi sum mathakta spices sauce amade pickle leiba da lupa lakh humpuni thoi loina na sapon amade tissue paper leiba da lupa lakh maudra ga ni pan sizna kani haibasu invoicing adu dagi khangba ngamle paper plate amadi cup leiba da lupa crore anigal lising lakh humdra sizna ki bagi wafam si invoicing dagi khangba ngamle hairi assembly da hairi polam sing asi supply tawkiba local farm sing gi manung da WBS Agency Indira Enterprises BE Agency AI Enterprises Servo Business Center Amadi Laisangthem Enterprises Yauri AI Enterprises na assembly da lupa crore taruka lakh maudra ni pan gi oigadaba stationery refreshment amati ngagi masinjak supply tawki haibagi wafam su invoicing dagi khangbangam ki haini sairak sida assembly na ngagi masinjak leiba amadi laikon gi har leiba da lupa crore tare hena kai thokre haina maral sirak libasigi matang da mapung pan thigalagani maral leiba kudimak Liam na tharoi haina speaker Thoksom Satya Batana Pamising the Pungdokre Ya school singa kham leirak te leiba Sri Gopal Dep Laisang amadi kangsang nauna semgat
pagi sangabagi thorumga mari leina wafam asi phongdokibani Satyavartana makhatana hai Manipur Legislative Assembly na lupa crore kaya aran mung sinakri hai na social media da santur tipasiki matang de yengsin ba hore hai re